kumsang ni pali le kumsang ni pakwa inkar khan Karnataka le Kerala state inkara hian me cherwang enge maza hi akhat tokin anchar leng china ruangte hi bus station inthiarna munemo inti faina muna emo bathroom le toilet muna emote anni hlom china ruangte chu tu tengen ni anshi thengai lawani mita putula anum ngai me lawa ruangte chu anka changin thil phwan aron luang chuak per pur hlom boka amai ro chu an mi ruang charte mechia zelan ni ba ka bus station washroom a zelania anka changa thil phwan aron luang chuak an ni veka wangin police chuan ruangan mu masak bera chang khan case inang nia an ngai te chu an lo chin cha char char to ni mase nu chui wak ngai na an chia chin lawa wangle hetianga mirwang identify thelo hawngat phei chu India rama police te in thla da na zong tak alo ni bok nen ti wak ngai na po an she thin lawani ruang te chu tu tengen ni shia chwa zolo ni yin phu me mo haral an ni zel china ruangan tiral nu chuan police ten an case chu an ti to fil ngal zela engtia thi nge twal thana ani ngem telam chuan an de ru chu ati boy shan lem lawani hetia uluk lo fashana an mirwang char police ten an chuya wang hian mi charwang som pani chuangot mai hetiang hian charani to a mase police te tana han ngai mole dilruwa emem tur puin a thlenna mun hi ainang lo ve emem thunga district dang dai te khoshan inhlat ve tak te anni hloma khokhata thil thleng chuni se heti mai hian an chui bik lo thei boka kumruk chung kumsang ni pali le kumsang ni pakwa inkar hian me che thi dani nang vek amai ro chu an thi na mun le ruangan charna mun inang lo vekin mi som ni chu an thi ta hiala ti chuana to pa chuan hetia me chha som ni lai mai thi na phena hian mi pakhat alo rengani ti chu an she chuak le no donani he khesi cyanide mohan ti ni juni som pasari kumsang ni pakwa khan thingtlang kho pakhat bari maru Karnataka state chunga chuan kumsom ni pani upa me che pakhat anita banjara chuan achung te nena engma soilovin ina chwa sana anu chepa madha fan thil pe atana alo pek rangka chakle te chu akeng chuak poka poisa fai tle mazong le a cell phone chave pa ngai tak ahum chuak bokani a thomno in belpo anei cha ain belve a engma soilem lo chuan naltaka in chele anei thil chaber ber takengin ngoireng chuan ina changin a chuak ringot mai ni hetia ina chwa san hian a chung te chuan khoya emo ti turnaya chuak satlia an ngai maya mase hun tam tak aliam no poa ina ala holo wangle biak po thailawa om taka wangin apa Durga Pamula chuan police station a afanu bau thu chu a report ta ni mase police te chuan an fanu kumzat le a chwa dona ain thuam dan nia an soite an han sia chuan enghe huwa ma an lo ngai saklawa mangai na wanga in chwa sana pasal umemo ambial pa kyanga kalimowa an lo ngai ngalani henghun lai hian Karnataka le Kerala ramvela hian Muslim mi pa tam takin Hindu mecha te chu an sa khwana shwailu tumin nupuya an lo nei pop pop china ni ome Muslim ho chuan an sa khwana dilen tumin nupui an du do an nei mai china hetianga wanga boina po hi alo om zeu renga hetianga wang hian police te chuan anita po chu tiang mangai na lamthil vela chuan akal bawani anrin sakani police te chuan anrin dan chu lo shilin khotlanga anmol phaulo nan an fanu bau tho chu soidar lawa ngoi ringa omzok turin anlo ti hlau zoka mase Durga le an chenom khoveng te chuan police te thil soi chu an pom zo ngai ta hau lawa tangdwalin mala turin anin nor ta zo kani ato ba chuan police te po chole hle theilawa siamin ani tai case chu an bo zoi da shamani malakna an han nei ta chu atuk juni som pariat kumsang ni pakwa chuan an khwa achinga melza somlia la chuan bus station pakhat Hasan bus station an tia chuan me cherwang in nei sari kai hi public bathroom a an char ta a kilometer za somli daya hla ani wangin
ruang lau mopasatu de chuan tunge ni an lau shilawa an police te point tunge ni an siat lau wangin thi dan pa ngaya thi anga recordin an lau phum dai mai alo ni ni somni nuwa chuan ruangan phum to chu la chuak le in anita banjara nge yani ti an fin fia ta a ruang chu autopsy nei chatle ania forensic ten an enfia nuwa ataksa chuan toxicology test result atangin tur lau tak cyanide manga shailumani ti chiang takin alo lang ta ni an mithi char chu thi dan pa ngaya thi ni lovin tura shailum nge yani ti achiang ta a twal tha na nge yani Karnataka Premier Investigative Agency te chu kau ngal ni yin anitai phone record chu an chui ngala chuta chuan anitai call history a number pakhat hi voitam takalo langa number chu mi pa pakhat Siddharthi minga in register ania Marikari district mi ani bokani nu chui tu re chuan Siddharth chu aumna chin a phone number atangin an 100 ta a an chui chwa chuan bezuin ani chuan phone number chu ama ta ani lo thu alo shila afarnu covery phone number ani thu alo shil thunga afarnu chu Kerala le Karnataka ram rivela na thoka veiton rengania phone number chu ama minga in register ne ma se afarnu ta ani thu asoyani police chuan afarnu tia soi chu tunge ni anan chui le ta a maktak main kumsang ni pakwa kumtirlam khan covery chu achin sha tur omlovin abo makmaya covery ruang hi bus station pakhata char ani ve thawa ruang hi tunge ni shat lo anga recordin police chuan anlo teriral ringot to ni ani na taka chuan covery thattu hian a phone man sak zuin ani tai byak nan hian a mang zui ti na ni police chuan Siddharthan covery phone number nia soi chu an chui zui ta a chota chuan an be sei phak bak information poimo tak tak chu an hai chuak ta ni Hmeichhe pakhat punita pushpak khwami po hetyang tho hian abo mak to a ani po hi a chanchin an han chui chan chuan arwang chu bus station a tho char alo ni to a hetyang hian phone history an han highlight tak tak chu covery phone nia an soya changa mi alo byak thin Hmeichhe de chu tu ma nung taman lo om to reng reng lova an lo thivek to ni an rang chu inang veka char an lo ni poka heng Hmeichhe thita te hi mo anni nun berin mi pa pakhat nen an mudun sia a amishing in ang amai ro chu a Hmeichhe te andan ang zela aming po lodang lomve zela ni atira chuan nu chui tu te hian mishing manga sum dona human trafficking case an lut don ta ani ngaya mase an han bi chan chuan Hmeichhe wangan charde chu sex worker te anga mundang dinga phurkwale mo sun kwal an ni velauti an shibok sia tuma in chutyang te chin Hmeichhe an ni ti po an chilo bokani amai ro chu maktak main wantlang bualina an thiringot mai zela Hmeichhe wang zong zong hi tu tengen ni ti le engtia thi nge an ni an thi main tu bula nge tu nen nge anom ti che chu mi pa pakhata atop zelani ani tai chunga hian hetyang hi athlen vele police tele achung te wangin Hmeichhe tam tak thina pena thudik chu an hai chuak don ta ni mel miswalin anita e atha nu hian ama thattu hian anitai cell phone chula in a sim card chu apaya a cell phone chu awa pa nena apeta a awa pa chuan sim dang thunin alo mangzuya hei tak hi nu chuina ta na thil changkai tak alo ni ta ni nu chui du de chuan cell phone chu sim card te lo poin anun shim shim chuan ol sam takin aumna chin chu an chui sui thaya anita e thattu wa pa omna mona cell phone location mangin an vakal ta a naupang chuan apate an phone chu apek thu alo shila apate ming chu Mohan Kumar niin alo shila nu chui du de chuan Mohan Kumar a chene in chu Nupui Street Devi molayin an dap ngala in chunga chuan tur lo tak cyanide tablet pariat lai mai an hai chuak ani mobile phone pali le klere ubaka surkar sil siam chop alem enge muza alo kol buka klere akol chinga hian ani tai klere ken chwa ngei po kha a unau pain a pek ngei kha alo omani heng surkar silem le khalema kol mang hian
mohan chuan sarkar officer anga in chalin Hmeichhe tam tak chu alo bum to thina police te chuan an mi man du mohan hi olsam taka an thur chwa te dan turin engemo an tia thangkam chu an tum ta ni Hmeichhe pakhat Sumitra chu manchang kai an tum ta a Sumitra hian anita in basa chanlai po alo murenga an mirin hlel mohan po amisha sa ani boka kumliam ta vela khan mohan hian Sumitra hi in nei puya alo som to a chumi tak chu nu chui tu te chuan manchang kai an tumani Sumitra e thlem thluk nan hian plantation officer angin alowin chal nge ngeya amairo chu Sumitra hi alo thlem thlu zo lowani police te chuan Sumitra chu biain in nei puya lo som to tu mohan chu an biak tir ta a October ni somni pakhat kumsang ni pakwa chuan Banjua Karnataka State bus station pakhata chuan mohan chuan Sumitra chu in mu puya asom ta a mohan chu Sumitra muturin anin tiam nak muna chuan aron kalta ha a chuta chuan achian thar tur police te chuan an lo ngak chupa olsam taka man ngalani station a lak ngal niin tho zofia ania an be sai ay tam zet mai mi somni vel zet chu alo that to hemmaya mohan hian kumruk chunga a Hmeichhe tha to telan dan le anni dan te chu chak takin engki ma soi zar zar thaya han tim na ei po a nei lo an ruang an hu chiana cheu po an ming le an lan dan zong zong len a soi thlap thlap thayani tu nge he pa mohan hi ani chia le heti emema konfia Hmeichhe alo tha hem hem maya sarkar sil le lekhalem manga mirin na lo hlo chwak zung zung mai hi Mohan Kumar Vivek Anan hi kumsang khazakwa sumruk pathum April ni ruka Kanyana Dakshina Canada districta apianga anu hi mi ompuya tang china niya Mohan hi kumno pangte ani lain apa in achwa sana anu hian an unaw pasari zet mai chu atul pui thakani pol sari ani in skula chu sana amairo chu anua cherzom lein apuitlin nu chuan elementary school PE teacher na athok veya kumsang kha zakwa sumra ta changa sangni pathum thleng khan he na hi achela sarkar na thok chu alo ni ve to nge yani hetia manani hian kumsomli paruko upa ani to a nupui voi thum ane to bokani manani hian nupui pani aneya anupui pani na le a pathum na inkara hian a karton sak zaka fa anei pui ve ve ya anupui pani na manjula hian vanu pani ashin saka a pathum na Sri Devi hian vapa pani ashin sak ve boka anupui pani te hian an om ve nei ti anin shelo ve ve ya an basal chuan nupui dang anei ti an shelo ve ve ni anupui pani te hian an pasal mohan hi sarkar hathok zirtir to khodanga posawanga akha to ka zinbongai ta china an ngai ve ve ya kumsang ni pathum khan mohanami se chelo tak hi shia chwa chanania hemikum hian a teaching career hi a chengala zirtir tu na a tho lai ni yen dermas thala manani an mana chan hi leya changin Hmeichhe pakhat pai thlaka tum wangania a Hmeichhe pai thlak tum chu a out vak vaka a pai thlak mai in leya kongkal le motor tlante chuan an ron ngai vena mohan chu kudan thlak ron shep pokani police ka uniin manania 12 tha tum thu boy or tirania amairo chu fin fena chatok lawa wanga chha zalen le ngalani nu chui tu de chuan hei hi aswa rong bol do na tak tak in chena hun velani anjinga adu angin Hmeichhe te chunga hleilena chwa ma se thunei tu ten olsam takin an chwa zuile mai don ti asia te po aninge yang kumsang ni pali kha atwal thana masabernia shiatania a victim tu te hi chung kor thei takamile pasal nei lau Hmeichhe te a target tlang puya ngai vena ngai sak tu nei lau nia asia ta piang te chu abitum cha china ni atlang puin kumsom ni le a aya upashet zel abitum boka heng angrwal kum hi annu le pa an chung ten pasal nei tura an man mo pui rwal ho ania an chung te chuan hetiang rwal Hmeichhe te chu pasal tur an zon pui cham chi to china atlang puin a victim Hmeichhe te hi tempula te
bus station le vantlang muna a mu le a mel shiat te an ni hloma a victim te hi an mani din hmuna zer le an du zong tur nia a shiat angin surkar na engeu ber thoka ain soi mya zelani achangin senior government officer angtein ain suya miza kaile michal lang tak angin a mya zel boka tichuan Hmeichhe le an chung te du thosam mi pa ani zalan tirnan dowry thuam chom ka be sei velawania nupui ka mamoa chu ka du berani tin a shil ta china ni hei hi nu le pa vano pasal nei tur ril ru ha taka mek ta tan chuan mal somna wana chenga lotla ang hiala thumoi le ngai nom alo ni ta china ni mohan chuan Hmeichhe te hi an thinlung le an ril ru ne nan kar khat vel hi adu tok viau china mun nom le changkang ve dewa an shwai velanga alen pui velanga chumi hnu chuan nupuya ane thwai tur tho chilin olsam takin an ril ru chu a min ta china ni ti chuanin hmupuya asom le china atlang puin bus station a ain hmupuya chuta chuan indan na tur railau na tur damdoi ni asuin damdoi mum chu ai tir ta china damdoi ei tur chuan public bathroom tui omna lama chuan an vakal ta china ti chuan arun chuak le to ngai lovani hetiang hian a victim te chu alo bum thlu zeu zeu maya a victim tharapiang te nena ming thar nen ain lan tamai china ni a chet na mun a thlak kwa zela a cell phone man po a thlak zel boka a na tho po a victim te a nei theina turang zelin a phwa chop zel maya ni a victim zinga a nung ber anita banjera hian class 7 thling lekha jira in lama meizal zalin sumathok chuak ve china ni pasala nei hun to viau lain a chung te chuan cheng sanga le gold gram somsari pani cha apasal thom chom tur an la khol ve chawa ama la in na emem tho tur a shebox silawa a unau pa madaf hian mobile phone man taw ve tak mai apasal nei mai tura wangin a present ve boka hetia pasal nei tura a chung te du tho sampo shil to lem lawa a chwani hian rangka chakle poisa cheng sanga le a u in cell phone le sakte chu kengin a chhuwa kani asari chaber chu hain a chhuaka nunbul thar chan tura in ngain a phur le boka mase a thina tur lampanin akal alo ni reng sia a chung te chuan arwang po an hlom thei te lovani a thi ti po an shat main an fanu an farnu chu phum alo ni der to a miswal mohan hi korta ain landona piangin zam ei lo le zakmap lovin ngei om takin anwi kher chin boka victim chung ta tan chuan angei om swal du kher mai akho sa zia ngei om taka wang hian ani tainu le pa ti thinlung chu arum non tir vong vong chin ani a victim zinga pushpa pawati ajara po kumsom ni pani minia una Hmeichhe paruk zinga palina ani nge nge ya kumsang ni khan apa chuan abaural san toni anu in an unau chuan a en kola dormitory housekeeper na pushpa hian athoka atho na hi medical college a ania juni kwa kumsang ni pakwa khan asari chaper in belin alai zon nu nena tempula akal tur thule alo hole vat tur tho shilin achwaka mase aron hole to lovani a chanchin an shiatle omchun chu a thi ti cha chu ani to a aboral san a unau Hmeichhe pathum te chuan pasal an la nei lo nge nge ya hei hi an khotlang mi te chuan endong nan tak an la mang zuya pasal nei rwal pasal nei tur mulaw an ni na chu engumotak anga ngai lui sakin an en sanani an unau nu chu tha ani wangin an chung kwa chu engemo thatlo na nei anga an puwa an chia an keng ang hialin an ngai ani amairo chu kumsang ni sompariat khan pushpai unau Hmeichhe pathum te chuan pasal an nei ve ta a ti chuan nu chui tu de chuan mohan chu a phu tok shimna piturin ma an la zela tol that tu chu ningei ma se fin fia na ero an la nei chalem lawa ama ngei in pon nai ro chu a oma ma se defense lamin an fin kherek an chwa vai chuan ti lui na a in pon tirang puin case chu an kwai her thei tlatani amai ro chu mohan hian lochile hotel ti vela chuan ming sang sang puin booking alo ti china
ti chuan heng lo chile hotel staff te hian Hmeichhe sang akhat tu ka aron kalpui thin thu chu an lo soi ve hlova a che dan vel chungkari ngota soi ai chuan hotel staff ten an mit nge ya an mu aron soi chwa hi chu arin tlakin ain ngana tlak dewa thu she tu thatak an ni ngala ni alon history changin a Hmeichhe tha te tlereu hi lon laknan aloda khamchin ti shiat ani boka chemical dealers pakhat Abdul Salama chuan mohana hena hian cyanide powder alo shel fo chin thu aron soi chuak ve boka Abdul Salam hian ama anga sumdong jewelry lam business te chin cyanide powder momo ve maya alo nga ya amamo huna alo shel tamai chinani Abdul Salama po hi license de lava cyanide azura wangin man anita boka nu chui tu de chuan mohana diary pakhat poimo tak chu an mu chuaka he a diary a hian a Hmeichhe tha to te zong chan chen le a hmel sha chan tir dan te anjir ruwa a hne chhaudan le an chu ko background te alo siak fekani amai ro chu heng zong zinga fin fiana poimo ber chu a victim pakhat a tha chel Hmeichhe pakhat alo hlova bantwal mi ania mohan chuan ani po hi hotela huna man pui noin bus station lama chuan an kalna tur lampan turin ashwai zoya bus chwa ma chuan arai lo na tur tia bumin damdoi mum chu apeya nima sela he Hmeichhe hian mummai telo chuan cyanide mum chu aliak ta zeu ringot ani ome mase adam doi chu athok thawa ni khoshilovin omzui ta a mohan chuan athiamutiin atlereu le asum te chu aruk sak veka atlan bausan zui ta ni Hmeichhe chu mi in thi chunga om chu anwa muin damdoina an shwai ngala ninga lai mai en kulna adon nuwa adam kho chuak le shama amai ro chu engma asoi chuak zui lem lova tuna ani tai khe sa chang hian phone call history changin victim singa atil ve ni ti nu chui to te hian an che chuak ta ni police te chuan courta witness chang turin an ngena amai ro chu pasala lo nei le to wangin police te hena chuan a chung te hena engma an shat tir turani lo tin ain tiam tir masave thunga police te chuan victim singa atil ve ni ti soi chwalo anin tiama courta chuan mi bik le poimo te an chutlain thudik chu apwang chuak ta ni a testimony hi apoimo hleya mohana chenbe hlenna witness poimo tak alawni ta ni December ni som pasari kumsang hi som pathum khan judge bk nek chuan mohan chu anita banjara e apong swale Hmeichhe dang pani ansia thei chena atha wangin thi turin achung tho arel saka makdeu main manani chenga thu boy anrel chung jong hian mohan hian a mela in chirna emo poiti na emo she omti na emo chete ma alantir lawani jun kumsang hi somni khan mohan kumara chu amitha to Hmeichhe somni mingin murder church somni aurle taboka Karnataka High Court chuan mohan kumara chu Central Prison Karnataka atantir meka athi hun tur angak mekani